Zaljubila sam se u nju na akademiji kroz tekstove Ne moš pobjeći od nedjelje i Dvije. Zaljubila sam se u nju kroz sve ženske teme i kroz sve ženske likove o kojima piše već 20 godina. Zaljubila sam se u nju ponovo ove jeseni u HNK Zagreb kroz predstavu 64 koja govori o temi aktualnoj za mnoge žene u Hrvatskoj, a o kojoj se mnoge žene u Hrvatskoj boje govoriti. A to je tema medicinski potpomognute oplodnje. Njezino ime je Tena Štivičić i ja sam se u nju zaljubila. Ne samo da si napisala dramu o medicinski potpomognutoj oplodnji, nego si i prošla medicinski potpomognutu oplodnju. Koliko je to teško bilo? Pa gledaj, ako uzmemo u obzir da većina žena zatrudni uz stvarno minimalan napor i kao posljedica nekog kratkog, ugodnog iskustva, onda u odnosu na to je proći potpomognutu oplodnju svakako jako teško, ali mislim sve to dosta relativno i nije to lako iskustvo, ali mislim da ima i puno težih iskustava u životu i na svijetu. To podrazumijeva jedan određen broj pretraga koje nisu baš jako ugodne, ali nisu ni prestrašne i podrazumijeva neku količinu, moraš se oboružati sa nekom količinom emotivne i fizičke energije, ali mislim da sigurno ima puno gorih stvari. Mislim da smo mi apsolutno u stanju podnijeti to iskustvo i podnijeti ga i stoički i pozitivno i da se to totalno može i mislim stvarno ne bih htjela mitologizirati to iskustvo sa nekakvom tragikom koja nije nužno uopće prisutna. S druge strane, mislim da je bitno reći da sam ja prošla 2 kruga i sad imam dijete, tako da vjerojatno da sam prošla puno više krugova što neke žene prođu da bi bila iscrpljenija i fizički i emotivno, a pogotovo ako ne postigneš rezultat, onda vjerojatno to razočaranje na kraju ipak potpuno oboji cijelo to iskustvo. Zašto si imala poriv napisati dramu o tome? Pa prvo zato što je to toliko neki česti fenomen današnjice. Da mi se čini da zapravo nema, da je disproporcionalno se malo o tome priča s obzirom na to koliko ljudi se zapravo time bavi i prolazi to iskustvo. A zašto žene šute? Pa ovako, prvo, ja sam prošla to iskustvo u većinom u Velikoj Britaniji, u Londonu. Tamo ne šute toliko. Nisam dobila dojam da je jako teško pričati o tome. Meni nije bilo teško o tome pričati. Ima jako puno izvora, jako puno informacija, možeš pročitati jako puno svjedočanstava i sad je sve više to tema u nekim dramskim narativima, čak ne više ni glavna tema, nego nekad, znaš, kad to postane, kad se to normalizira do te mjere da to više nije glavna priča, nego je to neka usput priča unutar neke druge priče. Kod nas, mislim da se kod nas u našem društvu još uvijek toliko forsira ta ideja majčinstva. Da se toliko inzistira na toj slici majčinstva kao glavne funkcije ženskog života. Zato su velikim dijelom odgovorni mediji, a posebno ženski mediji. Mislim, puno će prije žena završiti na naslovnici ako je rodila nego ako je doktorirala ili ako je dobila neku nagradu. Sad, idealno je ovo ako je trudna do zuba pa dobije nagradu, makar se isto ne bi iznenadila da joj kažu makni malo nagradu, ne vidi ti se trbuh. Ne? Ali to, i ono, znaš, može i posao, može i karijera, sve to može, ali ipak tek kad rodiš, kao da si tek onda kompletna. I ono što se događa, mislim da se potpuno sužava prostor za žene koje nemaju djecu, bilo da ne žele ili da ne mogu, i za parove koji nemaju djecu. I u stvari, mislim u našem društvu da ona zapravo ne zna šta bi sa ženom koja nije majka. I uopće ne mogu zamisliti
da žene koje odluče nemati djecu iz bilo kojeg razloga da provode život, da se ne moraju stalno, da tu svoju odluku ne moraju stalno opravdavati. Tako da mi se čini da je razgovor o neplodnosti i potpomognutoj oplodnji kao neka slutnja tog scenarija koji je najstrašniji i da otud vjerovatno potiče ta potreba da se o tome šuti. Ja mislim da stvarno je nemati djecu apsolutno legitiman izbor i mislim da se može živjeti vrlo kvalitetno bez djece i da izbor nemanja djece zaslužuje jednako poštovanje. Sad kad imamo priliku gledati na sceni HNK tvoju dramu, 64, kako je gledati svoju vlastitu dramu u svojoj vlastitoj drami? Idem da živim kao u nekom matriksu, znaš, da ništa nije stvarno, da je sve oko mene zapravo samo predložak za dramu. I to podrazumijeva sve što se i meni događa, što se događa drugim ljudima oko mene. Mislim da je ono sve nekako ono fair game, znaš što se kaže. Što ti je bilo najteže? Najteži je vjerojatno bio trenutak kad prvi krug nije uspio i kad se moraš pomiriti sa tim da sav taj trud da je tako naprasno prekinut, užasno naprasno, jednim pozivom, ranije nego što sam očekivala. Kako ti se čini da to utječe na odnose? Neki ljudi imaju gotovo nepremostive zdravstvene poteškoće, neki ljudi imaju ono što se zove neobjašnjena neplodnost, što je isto nešto s čim se jako teško uopće pomiriti i shvatiti šta to znači. Neki ljudi su zdravi kao dren, ali su istospolni parovi, pa na primjer ne mogu u ovoj zemlji dobiti potpomognutu oplodnju, pa moraju ići u neku drugu zemlju, pa je to opet neki drugi totalno suludi koncept i splet okolnosti. Također, ovisi o tome koliko je to financijski pritisak na parove. Znači, neki imaju pravo na zdravstveno osiguranje, neki nemaju, ovisno o tome koliko imaš godina itd. Tako da mislim da je teško reći, nema tu jedan odgovor, ali ja znam parove koji nisu kao parovi preživjeli proces. Znači, što je zapravo neki paradoks. Uđeš u proces da bi stvorio dijete koje bi trebalo biti kao neka najintimnija, najljepša, najveća potvrda ljubavi, a onda te taj proces umjetne oplodnje zapravo rastavi. Mi smo se nekako dobro držali kroz to cijelo iskustvo i zapravo nas je na neki način približilo i mislim da nas je i osnažilo. Da li je kazalište i dalje tvoj odabrani medij? Kazalište ima sigurno nešto jedinstveno što nema nijedan drugi medij. Ima tu živu izvedbu i taj neki pakt u koji uđeš sa ljudima koji su na sceni. Ali puno se govori o krizi kazališta i o tome koja su mjesta u kojem je kazalište mrtvo, kao medij, kao platforma, kao uopće mjesto razgovora s publikom, a koje su mjesta gdje je ono i dalje živo i važno. Kazalište je sad proživjelo jednu situaciju bez presedana i svakako je sad ugroženo u najosnovnijem egzistencijalnom smislu. Kazalište sigurno u digitalnoj eri ne može biti kompetitivno u tom smislu, pa da sad privlači neke ogromne količine publike, ali ja mislim da ono ima svoju publiku i da će imati svoju publiku i da to ipak je preživjelo tisućama godina. Koja je razlika između publike u Londonu, publike u Beogradu, gdje je primjerice preizvedena baš drama 64 i publike u Zagrebu? Recimo ima jedna zanimljiva razlika u nekom tom kao protokolu gledanja kazališta, a ta je da u Londonu glumci izlaze samo jedanput na poklon i kad počne pljesak oni najčešće izađu kolektivno jer se smatra da je kazalište kolektivni čin i vrlo često nema onih individualnih poklona. Izađu, jedanput odplješćeš, odu i pale se svjetla u publici. Što je totalno
za publiku to je jedan drugačiji način završavanja tog iskustva. Ja bih da taj pljesak traje dulje, da oni izlaze ponovo i ponovo i da ja nekako iz sebe sa tim pljeskom izbacim to svoje uzbuđenje i tu svoju euforiju. Zašto misliš da oni to rade, da plješću tako kratko? Anglosaksonska kultura je svakako svedenija i suzdržanija od naše i manje ima uopće pokazivanja emocije. Koliko ima istine u tim apokaliptičnim slikama koje nam mediji nude o trenutnom životu u Londonu? Nestašica hrane, potrepština nekih osnovnih, benzina. Izgleda li stvarno tako London nakon Brexita? Već neko vrijeme, sigurno nekoliko godina, vlada neki egzodus iz Londona, pa između ostalog ja sam se iselila iz Londona. I ja sad već 2 godine živim u Škotskoj, tako da u međuvremenu, otkad ne živim tamo, zaboravila sam sve stvari zbog kojih sam se odselila i to da je... A koje su to stvari? Pa da je prestresan, prebrz, prebučan, prezagađen, preskup, da je užasan napor živjeti u tom gradu, a da je poseban napor ako imaš malo dijete i onda, pogotovo u toj fazi kad je dijete najmanje, pa kad si strašno umorna, pa kad ovak i onak nemaš vremena da konzumiraš sve te silne sadržaje koje London nudi. Tako da mislim da se mnoge mlade obitelji sele iz Londona, mnogi umjetnici se sele iz Londona jer je zbog skupoće prvenstveno i tako. Tako da sve te stvari ja se stalno moram podsjećati na to i ja ga sad opet gledam kroz neke ružičaste naočale. Hoće li Škotska zauvijek ostati u Velikoj Britaniji? Vjerujem da ne. Živimo u doba koje je specifično po mnogo čemu, ali i po nečemu što je zapravo jako ružno, a to je taj jedan rastući negativan stav prema gotovo pa svim strancima koji dolaze u Europu. Kako je u toj atmosferi biti strankinja u Europi? Ja od kad sam došla u Veliku Britaniju nikad nije bilo lako i nikad nije bila ona neka dobrodošlica otvorenih ruku. Ta se retorika antimigrantska svakako zaoštrila u ovih skoro 20 godina. Tako da sad je sigurno teže i sad je sigurno teže svima koji sada dolaze. Bez obzira iz kojeg miljeja dolaze i sa kakvim backgroundom. Mislim da se baš onako smanjio prostor djelovanja za strance i da je puno teže probijati se kao stranac. I, na primjer, ja imam to dosta rogobatno prezime koje sam zadržala. U principu baš ne vjerujem ovu mijenjanje prezimena kad se udeš, znaš, ali mislim da sam si mogla olakšati taj put, da sam promijenila prezime i da moje prezime nije tako teško izgovoriti da bi mi bilo u profesionalnom smislu puno lakše. Ali opet, s druge strane, ja sam sad stvarno već samo dugo i na mnoge načine sam jako integrirana. Škotska je generalno prilično srdečna i otvorena zemlja i mislim, ako išta, da sad osjeća više neku obavezu da se zauzimam za migrante koji zaista dolaze u ovim novim valovima i u nekim stvarno ozbiljno strašnim uvjetima. U zadnjoj kolumni si dotaknula jednu podtemu medicinski potpomognute oplodnje, a to je što sa genetskim materijalom koji više ne želimo iskoristiti, a tamo negdje postoji. O tome sam i pisala, o tome da su svi izbori koji ti se nude, zapravo nijedan nije jednostavan. Jedan je izbor da imaš, da probaš još neke krugove, još dodatne krugove potpomognute oplodnje. Ako ne želiš više djece, onda to nije izbor, pogotovo ako imaš više tih embrija, kao ta jedna moja prijateljica koja sam pisala, kojih ima 7. Znači, tamo ni da odluči se na još nekoliko, sigurno se neće odlučiti na još 7 djece. Drugi je izbor da pokloniš nekom drugom paru, što ima neke svoje daljne komplikacije. Treći izbor da ga odlediš i baciš u smeće,
što, eto, nije... Kad jednom imaš dijete iz te male količine, ne, onda jedanput nekako postane teže o tome razmišljati samo znanstveno i samo kao o nakupini stanica. Ja se zapravo nadam da će se meni nešto raščistiti i objasniti dok mi ne istekne tih 10 godina i da ću onda biti pametnija. Kako je to biti mama u 40-ima? Je li naporno? To je ono što ja sebi želim, jel? Pa me zanima koliko je iscrpljujuće. Pa je, naporno je. Fizički je jako naporno. Mislim da možda kad si mlađa imaš više strpljenja, da je sigurno, znaš, ja sam 1000 puta mojoj kćeri rekla ne mogu ovo, ne mogu ono, me bole leđa i ona već njezine, ona se igra sa svojim lutkama pa i nju bole leđa kad se igra i tak. I mislim, čim je progovorila, je počela lutkama govoriti mama je umorna, mama je jako umorna. Ja sam trajno umorna, ali s druge strane, ja nisam bila spremna kad sam bila mlađa, uopće mi to nije bio fokus, nisam osjećala instinkt taj, nisam osjećala poriv, a osjećala sam potrebu da se realiziram na nekim drugim planovima i ja mislim da me to čini boljim roditeljem danas. Mislim, možda bi 2-3 godine ranije počela, da sam znala da me čekaju te poteškoće, ali sigurno ne bih puno ranije. Tena, što biste rekli ženi koja trenutno prolazi proces medicinski potpomognute oplodnje? Rekla bi da je bitno da se ne mučimo krivicom i samooptuživanjem, da vjerujemo u pozitivne rezultate, ali da ako ih ne postignemo, da si oprostimo.